Mwakwa enenso de Badwam TV Badwam Health Tips eso midindi efia amankwa tamaklo na watchi ye wokolebusa hearing and assessment center ho ene yewa yedi nkomo afa tinnitus ho ene anti-Jemima Finn ena edi nkomo audiologist ye ba waje so fe che ya de misro muntie ni ye me doctor bia ba de yeke bia fa no sopam ne tie ne fa bobra me de asede ma endpoint homeopathic clinic ne sunti ene etimi ba montin be di nkomo a etise ye nti kona ne nya adwuma se ya re fam de bobra endpoint na omo oba ene so ye dase ye mo akwaba on se tinnitus no ni nua acoustic shocks ne hwan omo so ye hwe omo management na fe ye mfa tinnitus no se bia me obi a kwa be no prevent me ho afri ho nti ti say hyperacusis ne say no nipa no oye sensitive to the sound say na make I say be a blender na say noise be oye very sensitive obi wo kwa ne be su a oye sensitive to the sound nti ye management no ye be able to say you counsel o reassure nipa no na oni na di nkomo woman arehemu say on man ho arehemu on che ne ho re and bibia ebe kosu ye nti counseling e ho hia bebre na reassurance say bibia be okay oto no boase a na fe so ye say bia nipa no ye hearing test mano na ye hu say wo na so no aye affected and as anya affected the same line of management for acoustic shock no so say obinya sound exposure obi wo call center na say sound bana sum gidigidi bi na say wontumi kra no so man arehemu sa na say wacheche ne re na fe wetumi amanipa na akọ baby a eye quiet akakra we yi nefi baby a dede no wo no na o man akọ baby eye quiet akakra na fe so say e wo say in robia ebia bema no friend say pain na bema edro bema pain no aba form ne ade say bi also to minya dizziness po ni so to be chino essence exposure to the noise no nti no eno so ebetumi a manage sa dizziness no say eno so aba form yes eno so nsan so no ebe ha adwin na fe ni hia ne say exposure to sound you be reducing no into your baby say earplugs into wo the shower some baby a obekọ a ehọ ye noise no there is a noise no about so they all prevent on who cry from the noise be reducing level of the noise coming into the ear not just say wait me tolerate sound no for hyperacusis no esan say nipa na aye intolerance to sound and as on to mean gina sound na no into ye ne kakra ye introduce sound say na me say white noise into white noise no humanity ne kakra no okonenim to be able to bring the person back to normal life and yes abon say nipa no obenya bibia friend phobia esro no so emma noise into ne be esu kwa na say ontimi nko no yetumi ye ne kakra na wo expose ne kakra say ne be obetumi aba back to the normal life no na face so say ye company mu na noise ni ade no efia also mutumi nya systems ebetumi manage noise no say nipa no e wo say bia o ma no wasese omo shift no na wasese na nipa we yin efi baby a noise wo e de ko baby a noise no before from so abesho yes na wetumi manage and duration on the job no so will be managed and exposure to noise no ebeye reduced me no be we facha me na nti we no sa no protective like me protect me ho no e wo se meninya aid bi ana se me pese menya sa problem ne wo mu no say obi enim ne but se wo adwuma mu dia e wo say wo share hearing protection se wo adwuma noise e wo ho especially mo industry so producing your man se wo share well so we share hearing protection your earplugs and I be say earphones here ye share your friend earmuffs no we share na protect you waso say ne kan say waso nyakopo abon say etumi no wotna kosi so obefrɛ na saa nema we wentumi anhwɛ ensisi ano a waso no be kɔfom wo benyi say wotie wo nananom no na wonte wo nananom nka yeah that say nti say mo de mo ni number bia nti ehia mo age say ba
Oba. Your number is near private. As I say, offer Kolebu main line. Yamisho. Misho papa yedase. Auntie Jemima Fain na yete ne nka no or your audiologist wo Kolebu Hearing and Assessment Center. Na wochi abeboaye. Mr. Hunu bibia wo wasomo a wonti ase a Bra Hospital na omomoa. Me dey ase dem ma endpoint homeopathic clinic. Ninti ene yetimi ba Kolebu yi. Ene ne nya adwuma bra wo ko check o prostate a onye o hwe. Bra na be check ma no so sa infections e ha wadwena. Yenko endpoint na number ni 0244867068 na wotwe besimu se nyina ye won kwa ne ho dene a ye besehia.